makan aja sama seke aja. Abas sake apa itu tahu seke? Namo tahu seke cacatoy. Iya, jadi abas sake. Nah sama itu tahu mabasai, tahu macawe boleh suruh ke mabela boleh neraka, tahu napoji po Allah Ta'ala si malaikana, ipuji pada narupa tahu. Iya, tahu mabasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki nasabab pamase nan ni akamase kue toba pangin renga maraja nasabari angkaki laksanakan si disempajang nareko lagi ranking ya rega nareko lagi urutan kami namatan reni lainna dega gadapi sampaja subuh. Jadi ya ko pakasiwiang sampaja perlu ko i-ranking keutamaan na dega sampaja dapi sampaja subuh. Nasaba pada menemutu sini nasampajange angka mana keistimewaan na. Tapi ia kotomat bicara keistimewaan rilalan nasampajangi ede nagadapi sampaja subuh. Nasaba makade nabita nanigi-nigi tahu melaksanakan sholat subuh berjamaah padai narekomoto isiwan dibujur maka siwiang riolona pengala ta'ala. Jadi itu barakat nasampaja subuh. Ya tahu na tu pas sabarang namarajing na jama tay sampaja subuh kecuali orang yang betul-betul beriman. Jadi ya na nauleni tahu mas sampaja subuh bere jama aku masigi ijami ngiya tu makala tahu makanja tepat na ya tu. Jadi aku meki runtu itu makanja-kanja tepat na loni ko masigi ko subuh. Iya ko sampaja loro tu deto istilahnya dena pada ujian na nasaba iya ko sitongan na oko agama pa dua agaga mencajit tantangan nomor sidi syaitan nomor dua napasu ya dua tantangan tadi napasu si bawa syaitan cuma iya ruidi marepa tuli isalah kasetangi ya sangin nareko to cakar dulu dan to komani to makada setas ya iya padahal tania jadi nasaba setange matoje rosala pa alena dena pita iya jadi dena pita jadi tuli salah kangiro cede tu mato ko toy matin to di makada setas sije iya padahal ia ko ikaji bi marilalang agamata manurut pattarona dua telu tau pandritata maka da dena iya manan iya tu teko me matin rosetang le nasaba namo malaika kong kay hadere mabasa to kitu matin ro bahkan menurut dua telu penjelasan atau pandrite pure ulolongang maka da justru ya tu malaika ekomegai na malah ndak na pengaruhi keadaannya untuk matinro
nasaba napangaruhi ati ta coba ni gare ke kawattu na to mabas sa matinro nomor si dia ko to mangaji madari na pa idol lampa siliwal-liwal ni barisi na maka na barisi ya se na gajo na barisi ria bagay ko to mangaji aja takada setan tania tidak selamanya na to pura nama jinne tu dena tu nama lada macabe tu setan pada mia tu kok bangi nang kahades na nabi ta makriya kok bangi te na liwa belane tu setan talita maka bela itu ni nang katauban na tuli cakar dubo bo kilala masige na ko na jitilala masige tanya na tu maka da setan ina tu maka da termasuk tu pengaruh malaikat yang kedua ke gawat tu nama dari ke cakar dia ko to masikiri maka madari pacan ne bilang pilang kita tak den nak bawa tak den nak pitu matuk maka le matin rokaah kemudian yang ketiga ke gawat tu ko mak juma itawe nenrek na pakatobay o kumimbarai na deje samana je la tu dimelo si kapijak mata yan itu tu cinampak laba ni maka dia tu pandrite tanya tu setan tu nasaba tu malaikat pamasewe nenrek na pakatobay kumimbarai tamatoni tu alena si pulung ko masigi ko to mangaji mak depe tu tu malaikat yaitu ampai ianjurkan ikoto mengaji ipales suisadah aja nalalengati ipales suisadah koto mengaji iyan namona reko ko kilala masigi mengaji nang katau masam paja sunnah aja nataladai tapas sau-sau ni koto mengaji paang kasih di sahabat matangang masam pajang alena pangulut tahali pa Umar oko masigi natako ang kaya sahabat mengaji maraja sadana tak ganggu rupa ngulut tahali pa Umar isan na pura masampaja alena pangulut tahali pa Umar tapalomat dape ko si dapena denam parang inatanay mi maka da tau pule kega ko jiro na padangiro nasa tau pule kega ko nasa we mabela kasi poleku mabela nasa poleku dewo ko kampung monra to mabela ka napa ko ka lo masampajang aga nasa halipa Umar nalay dece mo tau pole mabela pa iya kine tau pole macare ko prono bappi betul kan na pura no law kanna na sama mage de gaga tau ko paganggo ko masige mako tu pada bate mo mangaji jadi mangaji jadi naro nakada tau pandrite dasar ye roba akatannya ngamakada iya ko to kuilala masigi mangaji nareko mas semangkai teh mas sempajang aja na nilada sadai betungan na mas sumo sadai tapi aja na malada nasabari na tak ganggu ya rote ko si depeta jadi role na pangulut tahu marci dito katanya ngero maka de kong katau leleng irita de na pada bateta makasih yang aja tepat maka da salah ye tatanai wi jolo jadi roli Pak Umar kene rumah kada langsung ni akar maje nang katau mako maka ruka mangaji na waktu masam pajasunna tahu jadi laitan nai maka da tau pole kenro ko napa maka da pole mabela berarti ni sagumar oh de na pahangi makiro jadi itu kong kaaga na jama tahu aja mono tapai pasalah gitu bahkan dua telu agago kilalan agama Pak biasa kau runtuk maka da iya na papangewangi tahu jadi dua telu agaga angka gaga nasurongan nabita kemudian tu matu engka tahu nalak nak nabita padahal pada miro jam-jamang iya jadi tapi ya ku ikaji lebih marilalam si runtumo maka do makui yang pai naten nabita para termasuk tu masyarakat kubur biasa naten nabita biasa naten awal-awal Islam itu naten nabita talo masyarakat kubur apa riolo pana riolo yaitu asyarah kubur riolo pana riolo betuangan na iya nabi tanya apa nabi tak masyarakat buruk memang ni tahu masyarakat buruk ni jadi dari dulu itu namoji itu Yahudi masyarakat buruk toh nasyarah itu tomatera pada mata idiro masyarakat cuma lelem ni batena masyarakat
Lo miki buru milau asalama kango ko tomatewe. Itu ejinang kagaga lo ni lau melo sogira lo niki buru lo ki buru jadi tomaton na kosogi na mate ye na ro ni lau le na kada ye na ro di pale rogaga ne lo ki buru masyaraku buru ni te nabitta makaleleang Pak Lomi mengilang-ilang ko ki buru ya ko malasa inasan ni nene na lasaiwi itu iya na malasa pakoro natengi na bitta jolo maksisan na maita makanja ni pahan na tayo makada ya ro masyaraku buru laumi pe milaw doang ngi tau matewe nasuruangan ni nabitta betul na pahan na tahu jadi yang katu tahu pak mateng isi dia jama-jama nasabak naigan ni kasolangan na niya di China jadi maka dari iya kok jokai salah pahangi melo jolo ipapahangi iya gagai berlaku sitongan naletu makokoy berlaku cuma ya bita makoko atau dena nasyaraku buruk dena apa artinya ya mina loki buruk kong katau mate padahal sitongan na tu ya tu asyaraku buruk sunnah apa iya nabi takut mak bicara asyaraku buruk ina po nga Allah Ta'ala memang toh suruh parentana po nga Allah Ta'ala maka daki pada mui ya naro biasa maka pada mui ko tu pura masampajan na kiri ngapate na dito tu gabi dana pakiri mato toloki buru pakiri mato maka da ni ruruta penjelasan na hadis ero maka da iya kene latu iko pada-padamu iko pak dongang ngoko ko to pura masampaja ngoko to pura masampaja ngoko boleh pada-padamu pak dongang itu lo masigi na dena ni suro nabi talo masyarakat buruk kene pada-padamu ke galak biasa pak kiringan na pak dongang na nabi tanai di ya se pihak bagi pe na suro lo masyarakat buruk nabi ta itu sunnah kemudian mana saja itu narampi ukwilalanna dua telu penjelasan hadis maiga hadisan maka dia tu tau matewe pak makita jadi aku tau mak bicara tau mate itu dena mabela poluk ko tu tau batin roh ko tu melo mala kali barakat dena mabela poluk ko tau batin roh yana tu nak kadana bitta an-naumu akhul maut yaitu matin roy masilas surang si bawa amat yang jadi demi nak kada nabi pada tapi maka dari masilas surang nah ya kong kagak masilas surang angka abena tu dia nama bela demi nak kada nabi tu tau matin roy pada tau matewe de nasabaya tau matin roy mewa mo mainga ya mi tau mate dena kan makiro aga bisa rulo sapa-sapa desa na napalau ita kala iya na masuk na bitai ta coba gere iya idiko tolo masyarakat buru tu angka dua telu aga-aga mestinya ipigau deni pigau nasabak keadaan na toki buru taga makwah kega termasuk ya rumah buka sandala ai meraji-raji nasabak maya gadorin nak buruk tadi iya padahal sunnah kan perintahna rona bitaih la na lega pecurang sandala magai nasabak pada tu kotolo siarai bitau tu ya koto memenre bolana aja ta sandala kume kita mabolana ka makogar iya nang katau tama bolana teh nasandala atau maka da tau pajujana ye maya nang ka pasandala kemudian agala diriolo nasuri nabi tama bere sallam assalamu alayka ya ahlal kubur itu nama komatoto je ko tau tu lai siarai tama bere sallam atoto satu ko tau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa tahu tu ibir salangi ya miro nak tahu mate tahu makala assalamu alayka ya ahlal kubur na dena mungkin lagi pau ya tu bere salangi ko dena bali ya
Jadi maka dia tahu pandrite ko bahasa kasarak lah. Maka dah tahu belemnya ya tu ko ibere selagi na nisani maka dia ni bali na pau ngopi. Jadi ya tu tahu matewe mape bali demi ni ang kalinga. Iya, demi ni ang kalinga. Iya kena tangkalinga itu ana liwat rona. Iya, tapi dalam ide cek dia na bali apa kena na bali nule lari wi. Iya. Jadi iya ko to makada assalamu alayka ya ahlal kubur. Biasa rupa ngulut ta Umar si bawai nabita apa ia tu ko sahabat na nabita ia Abu Bakar menggunakan kalbunya lebih dominangi atina naya akalnya ia tu si pengulut ta Umar tu lebih dominangi akalnya memahami agama. Iya jadi si salah tu iyo ko to melo maka da magi nang kabar beda ya sahabat am kami to makwa tu mak beresal lang nabi ta ko kiburaga nasang ahli pa Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah ina ro napa akala nang kalinga gaji nasaba maka di nakali-kali na moje ridi ko to melo pikiri ki maka da ko makwa mi dodon na sadai we batewe mak beresal lang na makolon na kiburu na nang kalinga te ko capat itu jadi tapi makin nabi teh Umar lebih matarangi perengkalingan atau matewe ni tu ya na tunang kahades sa pawi maga taran na perengkalingan atau matewe ang kahades sa bicari patapulo jongkana ajewe na salain na onro palamungan atau matewe nang kalinga mo patau matewe tu di palak kajena. Coba angka gak tahu kira-kira pak aku 40 ni jongkana na salaiki ko na yang kalinga mo papalak kajena mo ni nakasi ye ronon roye na dano ni ko kasi iya ko samme na irenre mo palak kaje wa di mana kalinga na tania samme kasi kasi mo ko Makkah Madinah na makana nabi tapata pulo jongkana ajewe na iya ko aje na rae na makalampe na si diameter cica na jongkari na patap berarti meloro 40 meter ya nang ka tau nang kalingo ni pala sandala pala kajena te ko 40 meter belana ina tau makanja tau ngapareng kalingan na tu ko tau tu mo tapi iya ro ko tau mati na sa nabi 40 jongkanya tu nang kalinga mo pa berarti liwa itaran na pareng kalingan na tau mati na iya tau tu cugare di kanjana ya ko hadde saya pak ne pasi pulung mo tasi dia masalah tata iris sama kada makui rahasianya gagaibe iya tu ampai ko toloki bure dia tu nawat di to kapau-pau maka dan oh ya seke patau biasa itu nang kalinga tu aja dia nawat dingi pau jate tu pada ko to mak dio dia nawat dingi pau kekurangan na nasaba sitongan na tu tau matebe nang kalinga iya to na je tumpau podangi kala aja je tamaseke pak idi tu je tu nonroi apa ya tu tamaseke de ga ya ko mati de ga tau terri paling sikap di mete kala labat ni tau pakat di na tu iya de ga jiji aja tamaseke iya tu te ko mabasai naliwa ibasana te na mati tak ka jannat tu tau angkat mandari tati we mata nate kada we tau pakasi besana laba itau kanjai maka tu yo buku masik ke itau we makan tau ga tu tau kedi iya mati sia tu na 50 tahun ni mate na nalo te masyarakat kubur na runtu ibatu kiburu na nabace sana makalendo upa kedi patau biasa batu na tu dega ga buru buku-buku itu lirampe mopi iya makan aja tamaseke aja abas sakit apa tu tahu seke namo tahu seke cacatoi iya jadi abas sakit nah sebab tu tahu mabasai tahu macawe boleh surga mabela boleh neraka tahu na poji po Allah Taala si malaikat na ipoji pada narupa tahu iya tahu mabasai napa ni iya ko mabasai je tu tahu Pak Bu de tu aga ya sedekat dia na parewa po Allah Taala na parewa mana saya ramping makanya situ kan kalabe ramalang itu iya tu ya sange tau bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin itu jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i
tahu angkai masih dekangi waramparanna dalam keadaan renggang, istilahnya dalam keadaan tahu macam gena waddarai dalam keadaan sempit. Iya ko angka agak masa gena duit itu masih deka biasa, tapi yang angka tahu macipi duitnya nasi deka ai namoli na nareke di na megan na nasi deka sisang angka tahu makor makura-kura pak. Iya mitu mega ko mega idina nasang kamu dia la cek de magi nang katau pandrita makriya ko cek de sisam manidui mu aya apa sih dah kasih sani gitu. Tapi ya ide lu lerot paha kali-kali na maka dia galalan itu ko cek de manidi nya sida kaca pusisannya tu makuye perlu ku papahangi jadi nasaba dua telu mau tau pandrita pura tangai angkat tau sahabat makuye iya kotomelo maka terniko keyakinan sinin na pak dongan na nabi iya panaturun langsung patulun na po Allah Ta'ala kode nagaga pakuraga tau dinona nasaba mak buat sewa ni tepat lah ite garek watun na ilalung Nabi Musa o ko Fir'aun iya ko lari layolo tasi labui iya ko rewa ilaw monri tantara masak bui monri na aga ni pigo ko makiro to lupa no tasi matetoy to rewa mamusu matetoy apa lega lalan na tuo dena gan na siratu tau ilalung na pemasak bu tau lalung ina dega na mo igele mi mateto itu jadi lupa ilayolo tasi makalu dena gaga pak kira-kira tau lino koroto aga mempigo na dena gaga mak bos sewa ni tapai lo ripong Allah Ta'ala manghilau do langsung laya suruh makada bampang itu tongkak Musa na de gaga hubungan na pak tongkak na tapu wetasi gaga apa ya kini tongkak Nabi Musa angka mo pinadena na laku pak proyek pak ya bampamnya bangun ko jambatangin aja ko saloin aja si jambatang itu dega jadi maka dia tahu pandrita iya pana buat sesuatu tepak musibawa dan doa ngamulori po Allah Ta'ala ko dia meto naga mo katani apa angkau milau dongi po talenga dale nang kamu padi okore kaninge 200 juta na 5 kali mo pi ko dia gaga duit na lenga po nang kamu paje rudui ku enggak makiro pada mi ko kadio ko kantonge mo pa 200 sa bukan ato apa wakale maliwasangin ato milau do ato toliaki mo pi ang kamu padi yon rima pasandre karai ang kamu padi ku 200 sa pun na mo adu gas so de to pa maliwasang jadi de nak bos tapi ya ko de na gaga duit dek to naga keluar ke buat dipatolo aga ni pigau oi makanja ni tu don den betul kan nama bos saya ni tepat nak kali di to ngamari tu puang de naga gawak denong nge makwa ni ro tau pandai na reko na pasang makala iya ko cek dek lak dak mani duimu asida kasih sang me ko pakai de naga na beresisan ko puang Allah Ta'ala patolai merek jimi di kali-kali tero pak tuli makalaki iya mana aku de iya angka dia romo ba iya mana aku de rodega kena panrasa nih iya jadi depa hampir semua nabi pak hampir semua nabi jadi iya ku buka kita sejarah ina mako mana de pagagap de nagaga patulut tau jadi tu nak tau pandete aku ragamu ko yolo ya ko tatumpu ni wali-wali paling awali ni palamu makanya orang yang teraniaya itu doanya langsung tembus nah sebab de meto gaga wa dinonroi maka tandina salamang kamu papunggawana ko tilalang ay aga na po nasade ang kapunggawa ko rilalang ini panak bos sewa tapai jadi ia perlu sampai kangi makada iya patu nama dari tembus pak dongang kode nagaga pakuraga ya nanti ampai to malah saya kode na nule kedo isuro ni milau do de ni suro mak dareke itu isuro milau do jadi itu termasuk nama kada iya kotolo istilahnya kotolo nama siaraku bururona kam makita tau matewe na itaki tembus pakitan
maka dapat kita kena pakai na matai na tania matai makita pak alak mia tu matai tania tania tak sakame maka na matai makita magi pe tau katulu-tulu ko katulu-tulu ini tele na lo Jakarta na makita na tatutu mata na te ko matinroy na mana hoy gare na itale nang kakujupan na mabalanca baga na wana itayale na matinro ko matai mita sama kita tania tapahangero. Jadi angka alam tuh selain alam yang nampak ini manusia bisa tembus. Iya, kalau Jakarta katulu-tulu na 5 menit matinro. Na pole Jakarta, na iya ko to mangoto na napalo jupada patak jame man ni. Iya, ita payola tapi magi ko lalatinro ina ita lebe berada di alam. Angka ki bakasi runtuk kita to si Pak bicara ko lalatinro. Makanya mimpi itu adalah salah satu juga isyarat. Iya, yaitu konipin atau pandrita itu naisemak kadatan nia nipi bawa angka maknana apa ya tahu pandrita angka amalan napa gurungan nabita ya nari itu sampai sunat witiri sampai sunat witiri maka dia nama witiri mau tanya napa matin romana satania saya takut katulu-tulu tanya saya tak ganggu nah sebab ia tahu purema witiri itu dia nak ganggu jing dia nak ganggu iya jadi aku puramuki mau witiri puraki masam pajangisah napa masam pajasunat patan rakangi monrina isah langsung ni mau witiri ya kau dia nak masih gitu tajama makanya aku kui boleh itu sampai jasunat makanya lah ada kui bawa lo boleh apa ia sahabat pak lah yang parang aku nabita yang parang maka nabita la tajal buyutakum maqabira ide ia tu hak desa pau nabita kenro okko masih gitu pau okey masih gitu maka dia nabita la tajal buyutakum maqabira ajung paciki buruk longi bolamu munri mamatin munri bawang kutu nawiru buyutakum bikiratul Quran wassalah peterangi bola mun sebab baca Quran sebab sampaja na sebab ni teh sabak kumaning masih ge masa paja sunnah parewa itu sampaja sunnah lo bolamu ina tu nak to pandita masarolak bi ko sampaja sunnah ko kui bola ijama masarolak bi risesena tau macawe-cawe ro bolana iya mi ko koki masigi bagusan na bola ta masam pajasun na masabok man ikola tu ki masigi aja nah apa ipal tujuh ni tu sunnah na salah wajib pak ya tu mendapat takbiratul ihram itu barakat lupuh mile dapi tu kata bere pamulan memang ya kama tu maka wasam pajasun aku boleh napa kopi masigi terlambat ya ko katau mako rupa napa tuju sampai ya sunat napa terlambat sampai ya perluna maka dia tu pandita pada na reko na balu motorok na naliangi heling napa tuju sunna napa ya wajib salah iya na balu HP na naliangi pulsa itu iya pakara ya kuan na balu bola na pemeliat ding jadi na pokok na masolangi na pemeli anu tambahange iya jadi iya ko macawe-cawe mu makanya imonrin na sampai jaloroy makanya ko kui boleh ijama nah sabak bola taje itu setan iya bola taje itu mai ke setan na ia masih eka dena iya jadi meloi paturungan malaikat boleh ya tu ampe yon rima ngaji yon rima sempayang iya nabi tu ya jajan aku mana masih eta jama tapi de metotu napa ada ujian napa de napa ada iya nang katau makanja sampai jasunat aku masih belum tentu masa pajasunat aku ke bolana belum tentu apa ya narewan nalah tu bola nasa itu matakon aja bawan elo ni manre melo ni mahaga matanre tantangan ayo koki masih de ya na totama makalelesa di kotolan sutuna de ni jama sampajang makalelesa di tapi aku kui boleh biasa-biasa jadi makanya itu pandita iya nang katau makanja sampai sunat nak bolana makanja tu ni tu ya seiringkin na cede ya tu kita paresa-resa ni gare aleta
Maga sampaja sunat ta ko bolata. Ya ko makundri berarti badodo mau betul. Itu tantangannya maraja. Tantangan maraja ko boleh. Mega ni tulawai. Apalagi kong kani anak yang kani agay ko may na mega. Terutama dikasih makun raya. Apalagi ko meto ni mah HP jolo. Ega. Nah, le HP na buka-buka imakomo tu naran nalupa ini. Nah, saya tahu foto aja tuh HP itu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi ya Nabi na suruh sahabat nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Paterangi bola mun sahabat baca Quran dengan salat. Apalagi makokoi di bola ta makalelian. Dia na pada bola atau pandita riolo. Dia na pada bola atau mantot riolo maka bela WC na nataro. Ya makokoi na okonya la kamera. Nye konila la kamera mon roese. Iya koto tama na kamera mandi agak WC agak ni baca Allahumma inna udzubika minal khubuthi wal habais. Jingaroane ji makun rai gitu. Lari masuk jinge kenril lo ke kamera deh. Maka ja sisa tulisi boleh materu. Tulio ko maniro base tangen tuli malolisu. Tama WC beta baca lupa ilo ke kamera ta. Ega. Iya makui nasaba idi mato matungkai. Ini nama-nama igare. Makanya itu WC kami nama. Makanya aku sadar pintu tamat. Ya naik baca ya tu masuk ni lo saliwa. Iya. Iyo opo di dia gawe WC taruh aku sadar pintu tamat. Ida ila lemana ngi ha. Patu tu makana mak bawi. Iya. Jadi itu iya na tu ampai nabi tanah suruh ki matu tu tanga korewengi jendela aja ni buka na sabak. Watun na jinge masuk. Apa itu namanya lo labu matan nasoy pak nama celak nama matan nasoy naten nama tu ni nabi tama sampaja makanya manta sapi namo tama ki masigi pak aku mencelak matan nasoy melo tama mangaribi aja ta sampaja sunat dulu masjid ta baca wawa di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah napa kitu dah naten ni mas sampaja tapi yang kamakana de sampaja moko de nama digaga itu sampaja de mi gaga sabana de nama di jama. Ya lalu timanta sapi maka namo mas sampai jatuh matebe de tona palaba iko pura piasara ni jama iya de na palaba maka das ya kong katau melo ilam imonri nasara suruh jo mas sampai jatuh mate napa mas sampai ngasara pala yolo sampai jatuh matebe apa lega kesampaian sang imonri nasara natia nabita lima waktu tu napi malia nabita tema sampaja nomor sidi pas matang matan nasoy jujungi dia sangi apa maliwa pitu cede na pertama loroi yang kedua imondri nasara nomor talio ko macala imatan nasoy kan kalabusi sana kemudian imondri na subuh si bawa riwatu mubana matan nasoy kan menre na sirapa tama waktu duha iya ro lima waktu na pemaliang inabita masampaja iya manta sapi de gaga tapi ko ulama liang wadi salama de ga sabana marana ko meki masampaja sunat toba imondri nasara aja nah naik masa sampaja sunat tasab be aja mujamai tapi kung kami mulawi sampaja sunat musafir asam pajak ko ha itu iku pura pia sarau mejo ka sampaja ko ya ki manta sapi de asam pajame manoyolo nasara itu gere itu jadi perbedaan pendapat padahal itu ko mak bongkar masigi ko manta sapi ina sinin na tu bongkaran na masigi ina dana wat dingi paso ko tu o ko na tu lemma angka gaga mu pacurat jendela ko na tu mentaro aja lalu mu pasui apa ia wakapa dia nama dilete tu ko sapi rajine ya ko Abu Hanifah wadi ko Abu Hanifah makada na dece mato tu palete si manci dece sumbang ko masige butuhkan kasih kolam butuhkan yang penting digunakan untuk daripada mon robawa de gunana ya gimana sapi de jadi itu ampai ko tau pandri tapa pikina madu berupa tu pendapat jadi pada ni ndak ya. Jadi kalau kita mau mendalami itu maka dari angka na tau pandri ta palaba ingkatona de na palaba ta sapabanya alasana aja na yaro bawa maka de mapangiwana ta sapai alasana magi nang kapalaba magi nang kade iya maki itu nasaba pada ko waktu na ramalah ko Imam Malik maka dai ko Imam Malik yanang katau manre ko ramalangi na tungkam manrewe de nasi dinatola ya tu ko pura ramalang 60 na sona wah kira-kira itu iyo putih di iya miko mage na tola ya 60 na sona 60 na iya ko to berhubungan badat tu iya ko buka bawa miko manre bawa miko ramalangi seso binatolay
Tapi aku Imam Malik dek manre berhubungan. Tetap na pulo na sona mutolay. Magay. De na melo Imam Malik. Sapa-sapa magi Imam Malik na ko pendapat na makalilang. Oh, ya Imam Malik na pikiriki. Nasa piko ni kong kabutin paro. Makalasi. Minung ijolo na pa berhubungan. Siya na tolay. Cid dini. Namamay ka rin. Jadi ya na pikiri ki mamali na kadang kataw matuk maka lagi ko maki pendapat. Maka dia ko manre minung ko ramalangi cik di bina tolai. Tapi aku berhubungan ni anak pulau dah. Pek ko ni ko minung jolo apa berhubungan. Berarti cik di bina tolai maka lasi nanya. Jadi maka lasi sakit dek pokok na manre minung berhubungan anak pulau na tolai. Jadi itu pendapatnya. Jadi aku nak pahang itu tadi apa salah? Yo pumia itu kau tahu nangkali ngabawang ni. Lah kalau masih anak pendapat maka makalilang ini apa ada deh. Padahal yang ni penjelasan atau pandritai. Iya. Jadi itu ampai upasa ni guru ki materu. Guru ki maka mau tu rupa na pacarama. Baran na tu lemalah. Iya ko iya tu amalangi makoto tu iya tu magala masih daka ijanci matu tu suruh kecapana iya tu tau magala masam paja sunna ijanci matu suruh kecapana tau mak duha ya ele ijanci matu suruh ga napuang Allah Taala maka dah ni gini kita masam pajangan nerakan na istiqamah di waktu pagi diskut siro okui babu duha lalu ina angka lalu pintu purangi maka iya nola matu tamai tau matahaju katu jancengan. Iya. Jadi angka mana tahu masih kiri kata janjang. Jadi agi yang penting kadecek. Iya. Cuma kami tahu pandri tamak kada PGG mu jama de kamani tarima nyetur naci de na tu gamak dendo. Ka bakiro. Pada ko tomal libandi ke naci di miel lia na malolo sabara no. Yo pokok talimu italu ya ko malolo ici di kamu padua. Aina ka bakiro. Pada mi pak balu pak magi nak balu gola kasih mak balu barat tu mak balu tarigu tu mak balu akoti na sampai ko dia natarala barat na tarigu natarala mak ko mati tu jadi ko tu makasih ya mak ko matu tu baca Qurannya pagatu pasalama jadi bentangan agama itu pamasena po Allah Taala malo masaka ya jatuh sia na to maborro gara-gara ya nasa daga kali tahajud ko iya denang kanalpa ai na cepo Allah Taala tau makir na cecah maka dai lebih daniwi puang Allah Ta'ala tahu macawe elori alena nasabak kekhawatiran dosanya dibanding tahu angke banggakan ibadana lori puang Allah Ta'ala nasabak pakasibian apa ia takkan hais si tahu ngaya denal patahajuk ko berarti ya borongan ni pakasibian oke lo na puang Allah Ta'ala yo pokok to makadawe magani je kasia na tulim seko maga je tulima ko ma na puji pong Allah Taala to makitu na sabak na pakariawa ya alena yo lo na pong Allah Taala ya je na tu ampai ko hadisa makada hadisa kutsi makada angka tau ya tu pak matahaju wani-wani tiba-tiba kasih diwani deni foto lai patinre o ko pong Allah Taala subuh meni na pesading moto takajan na rogila da ka iye dewa tahajud alpaka yang katau makwatu berarti itu tahu sudah dijaga oleh Allah supaya tidak dalam keadaan sombong. Iya. Maka tu tahu nasa aku pasti dah kali kacau kai madodo itu madodo. Ya bi ko makalan dia pajak kasih nasiaga pasti dah aku ya nasiaga naje umur maga je kasih puang kita ya na tu tahu make tu merasa merendahkan diri. Apa angka tahu Pak? Angkau kuda rampil nasi diri salah maka kadang kerewa tuli jama-jaman na de meto kama de cek tuli jama masalah mina jama angke rewa magi na takko maingat masam paja subuh pulai boto na rewa takko maingat manya masam paja subuh nang kalinga ba ini na mani masiap subuh namanya rasa paja subuh na terlambat to na takko masam paja subuh 2 rakang
Pure mak beresan lang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Maka da bami rupa dongan na. Ipong naraka nomor siaga na mundo itaro kaya matu de nakana suruh patama mo ka suruh gade makarami naraka nomor siaga na mundo itaro ka nasaba na de na jaga sini na lumajain kemana ni ujamai tapi karena penyesalannya terhadap iro sini na nupure na jama na merendahkan diri di hadapan Allah na pahangnya le na nesang le makala ina naraka nomor siaga na non ritaro po Allah taala menyesali perbuatanna ye riasa tobat jadi tanda ya dia sangnya tobat makala astagfirullahaladzim istighfar biasa na ya tu tanya tobat tapi tau mingerangin sini na atas salanna napa merasahina di hadapan Allah ya nanti asa tobat iya jadi ya sange tobat to rewa mingerangin sini na anu masalah pura jama ya dia asa tobat makanya basarana taba ya tubuh taubatan kembali ya sange tobat rewa ya sange rewa manawanawal lisu ya makanya ya biasa aja iya dia aja gak sampajaku iya biasa ipala bak mana anu masalah. Ngaramana ni kedo-kedo tak na dia tak lupa iwi. Dia tak lupa iwi. Ya na tunah kada desa. Ya nang katau na sangyale na tau matapak na deni sanyonran na komati tanya tu matapak ya tu. Ni ko deni sanyonran na komati. Apa na risang ale maka dia guru tak kali siden reng almarhum na timbangan mu pakai angin mu sama kada ya mana rimale di nalakai ku wakada tuyul na tumin na hui itu pakai pada lale na koti kanto nalake na kubatin re na petat de makalake tadi gini kuna saya tanda tu malai tuyul na tu itu gara-gara pada ale itu jadi ni sama kesalahan na nesak dega ga tau pak ini saya kesalahan na ini jamai tengah ramana na patapasi timba gare de cetta maka da mako egan na tasalangu pigawe mako egan na deceng na pata timba-timba ya ko mega mopi masalah na ya deceng na maka tu ka jaon rota manasa koranaka na maka da hani gini matana deceng na ya jana maci salama ya ko matana jana na deceng na macilakai kama ko mero ya ko siratu jata na siratu si di decetta salama ki kama ko mero ya jika melo mi timba itu nak kena timba-timba nih. Hisap dirimu sebelum engkau dihisap. Tak coba digare. Iya. Napa nih dia itu nang kena lepak pengajak aku ilalah. Dia nang kena lepak pak. Si jaja ngangi pengajak. Ia na riasa hidayah. Ia na tama waktu kok bangi teh. Namun ia tu tahu dia na sampaja makna tu loro ni. Deh. Ma peringaran itu. Loro ni. Asara ni. Cuma dia minalo mas sampaja. Pada itu pak balu makalasi. Nah satu makalah dia je naga na timbangan na gagay tapi aga na may saro ko dia nakay maka tu na pasunay itu itu kare na samanang iya na tumatu makamparang iya na deto na kamparang iya dia ni pahang dia na kan na ipacalang iya na tu nakada tidak ada hukum bagi yang tidak tahu tapi ko tisagi maka na masalah iya tajamay mana sarakan nai jadi nang ka maperingerang ya mikodeti sen kada masalah ye nama gampak jawaban ko surmun mamu jame dia bisa gipu jadi na tunah kada mega tu tahu bodoh tak masuruga iya apa kita nema tu mamu jame dia bisa gipu maka dia bisa gitu kasih ujama bambi itu kare yo pokok tu tahu aceh wai ko na tu ampe ustaz itu bertanya-tanya aja tu tak masuruga ko dia na jame ro anu na pak gurungnya ro terajinah yo pe tu tahu dia na pahang magi maka dia bisa ngipo aga tu kada isalai pele ya na tu nak kada tania tu tahu bodoh itanai mah tu tahu aceh magi dia mapak gurongi pak disengem jadi si tongan nai nunda ngak panitelo macarama na bantu mak supaya dia na mata anak tu pakutan aku ko suri modri ko pura ni upo dakal lepa nak iya lepas nak sampai aku pura macarama tanya urusan nasabak ia miru tugasku ya upalentu meki tarima dia tarima itu persoalan hidayah puluh kupong Allah taala pak kung katau maka daya anu mana macarama na mainga ide na apa tau mainga meman dia murena nabi tak kene carama ni papakai ngai nabi ta malaikat jibril dampingi bi nabi to pasuro to pa ayak korat turungo kolena tolit dakwe murena tama ko sallanga mure de we wai ko de mutama sallang de na tama mana sama kada nabi tadi nagaga pak dongan lai tadi tapi itulah jadi ya kong kata makala le nama carama nama ngai ustaz pusat tu ya tu
Gitu tuh. Apa iya ro agak hidayah. Nama kay kataw Pak Lolo nga hidayah biasa-biasa mapulo to cara mayu na de namay nga anak bicu minaruntuk namay nga angkat tentara pura Pak nule jenderal ni makoko mitan ro na podanga nasa ya ustaz cara may ka tau bebe bicara may ka na paloka mak berjama ya kok bangi nasa biasa te to limon ro mak bola rondang mayoke angka may nasa tau bebe cara may ka napaka may ka makarman ka tau bebe ko cara nasa iya na lalo kuryolo na nasa bola rondang wonri ma do me wonri ma pagasana mayoker to angka colok gas na bawah na jalerang ipala lima na napa nakapikan napa na makoy napa majalo lamonri de upahin kadaga je ro manana kamana tahu tanah itu dia ro mandari na siba makadaga je mana na ro nasa tau tulina gorai ka ro tau bebe ko kumajo ker ka koronang kalah lo masigi tulina tuni pala liman nasa na ani tu na dakwai ki nasa pikuyasa nasa rapolai kalaiya tu tay ko de nasa sampaja ngituno ko surimonri nasa we tau to nga paya cilaka ko na mo tau bebe cara mai to ka ya ko de umenga iya manaro nasa gulo masampaja ustaz jadi ikan na mo nasa ustaz macarama da terlibat kadama ayah tu tapi tau bebe menjiti asanya hidayah pa anu madodok cek dek mo ya ko nambuka to ni apa Allah taala jadi jamu ta malah ada manu kong kana ta makada betai de to tu tai lodong amoy pak majato je tu nanak ko makanja manang ya lupa mi lodong dari itu tu borro tau matona na saite dia anak tak kanja na manang padahal tania kanja macan ringi lakai moto tu bayi ne na masam paja tahajud ko macan ringi lakai dega ga maka kanja dono Allahumma pa macan ringi lakai ne waktu na de na can ri na moto na masam paja subuh itu itu jadi kata tau mako apa waktu na makanja pangali wah tuli dicawa ko pasai rewa ilau bola nak ti pasai mak deke dulat tu si bola na nareke si tuli dui na mani nareke si sanna dega ga pangali tuli takajan na mani si kiri na mani jaji subhanallah subhanallah magi na jaji si kiri na dega pangali ni igere jadi maka itu kadakala tu pangala taala namparang isi to kanna nah kada deje wingerang apale ko yale ko dalle makiro jadi aja mau tamalada manu ya waktu nama kamu pagala wah makat dek bawa mi lupa sisa nama pat diutu na nape kada Allah puang nape ni ngerapung pak bapak diutu na iya dah jadi de to tu ga jadi sini ne tu na lenge pong Allah taala tu aja tita majai kan sebab kami tu pak dongan nabi ta olira nga umakku puang dalam keadaan senang olira masenang tapi ya kole na lo oli masusai yang penting dia nama bela pulukui ko puang iya kata aku apa ya betul nama di sida kan apa si taru iya bisa taru jam-jam mak galu ni mak darat ni maga ni sisan nama lasa wah napai masam paja masam pejatu dah beni itu paja ni magala paja ni jago iya napai masam paja itu jadi kadang kala itu nalengi lasa puang Allah Taala supaya diistirahatkan sejenak untuk mengingat iya Pak Mega tahu dia namanya ya na tupe podangi amakada iya ko makanja ilakai tata pakanja kilale sampai jata apa iya na masalah salah lepak kasih beto ko makanja idale tajang ni nalagga tu pongala tak makada iya je lawaibi iya nasabak nabi tameto milawi aja tapa belai bi umakku tama ni waktu suruh edi saya kok niro sampai kange jadi tapakanjaki istilahnya aja mau tak kada DJ gage di mana seh maka dia Nabi ta'amala kami na puji po ang Allah ta'ala yaman nanungangi namo manicek dewa ingkallah kata Nabi iya namo kulu Allahu mi baca ke 10 kuile imak koy kuy pananungamu insyaallah dibangun Nabi ta maka siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi dibangunkan istana di dalam surga nah maka aja itu gampang maki buah hotel ke surga maka gampang ya ni baca mo kulu Allahu ka 10 kuile angka na hotel ta ke surga namo dia dah sampajang kato dia mina tamah itu jadi sabara ki kota baca napa dia tak sampajang menonton itu kado kerilala bola tapi dia yola tamah maki itu iya dalam itu pasti dekat makanya Nabi ta ya pasti dekat itu lai bangungan istana kelana surga tak bangungan masigi bangungan istana tapi dia nak ada Nabi ta pertama surga ya kibora mi bola
Iya nama gala masuk aku masih kena dia nak sampajang ke bola dia mentah mah sabarak ko. Iya to sia tu ko magala mak bere zaman ade gala mas sampajan ade gaga sumbangan na ta masih dia to si gaga nonroy. Ena ka pak bere zaman maka seke mas sumbagai sila ada sapa onro gitu betul. Gaga onro na khusus itu angka sa onro pada waktu rumah sakit iya nang kami ki makanja PAP angka tu pak kemajan pada mo ko tuma pasawa ya tutulan rio ko tuma soli-soli iya tulo mondre napa di ko tutulan ko tu PAP na mo siya ga ko porito to deto namparang iya ko kuti mondre na labih timbangan dai pasui jadi wako mati itu akhir jadi upasang ya jadi tausahakan enang kalalawan diola enang kalete selamat insyaallah iya napa ditulita pakanjaki ya tita pakanjaki abo sewa talo di Allah taala pakanjaki ka pamade ceta ajen tentu bah ka pamaja maka maga meni aji ya tuli calai de pamasim itu iya pamase itu de na calai Allah taala umak na nabita puran ini law aja ta cala nga umakku tapi ya kong kagaga makalila tapakai nga imasija nya na tenang ka Imam Ghazali na de na malasa lalan nasi ulang tarik mita uke cere ko iya lupa ko pong Allah taala yo pui di ko ulang-ulang malasa to disalahkan maka menaji pong ina to liya mana cal maka mana nang kalasa to malanggana aja deh aku itu iya aja ta pakalulo abi pakalulo tawi itu pesan na guru ta Kiai Fathudin Sukara iya to ko guru ta Kiai Mudara mana modale agrasan pegai bi ka pamade cemu ko meko salama iya Pak Mega tuh cede-cede nasai buat sikap mati buat tuh ngaku tuh ya nak apa yang kagak mana apa mulai nasai waktu tak dena naik posiku ya des buat sikap mati buat tuh ngaku naik kau milau dong itu jadi PKI kapam madecemu komeko salama saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.